South Africa ngisenza loyo nto engijwayele ukuyenza uMelisizi ubongumusa umfowami Nomiya phansi eFriday isigodi ikwamnyathi induna engiphethe usabelo wakaMadela ngise workshop manje size la ku streaming app launch sengiyahamba ngihlangana labafana bangenzela into ehlukile ubafica lapha egarage yabo yayizwa leyo njengamanje ngifuna ukukhuluma nabo one by one by introduce inkonzi yebo igama lami uThobelani isibongo wami Mthetho abaningi bangazi ngoJack uLuyanda Mthethwa abaningi bangazi ngoDrizzy hallo liwa kaMankethi Zwane njengamanje lezi insizwa zontathu ila ujwayele ukuyibona igijima lapha amamdekazi egarage ubusuthi uyafuna ukuzazi namhlanje mina ngiyilandela live nginazo la njengamanje lezi insizwa ngizoyibuza umbuzo ngazinye bafowethu yini eyanenza na decide ukuthi nishaye umdanso lweni udansa 201 umdanso udansayo hip hop yes kodwa niyenze ngevision kaMaskandi ngoba sabona ukuthi kahle ekuqaleni sasidansela ihip hop lezi ngoma zaphesheya so sabona ukuthi lokho akusebenzeli sabona ukuthi sibuye size ekhaya la eMzansi ukuthi sidansele lezi ngoma zala eMzansi njengoMaskandi gospel kahle yonke inhlobo ye music ekhona yabo yonke inhlobo music okhona ndiyayidansela kodwa ukugcina kwenu ugcine kakhulu kuMaskandi yebo ikona ukugcile kakhulu and futhi lokho kusisebenzelile cause kutshengisile nakwabantu laba baMaskandi ukuthi basinikeza support kakhulu futhi banamandla yini eyanenza nashuza ukusebenzisa uMaskandi kakhulu kuneminye into ingoba abantu abaningi aMaskandi bayasupportana angisho ukuthi kwezinye indaba supportana kodwa isupport sithola kakhulu kuMaskandi and abantu abaningi basasibizile futhi ezindaweni abantu baMaskandi imapha abaculi asebeke bathitha umsebenzi wenu mhlambe nenza ingoma yakhe nambone senipostile epage lakhe and okwanithokozisa mhlambe manithatha ukumention ngampension noma ukhona nomculi oseke wenza leyo ngasho ukuthi umzali Mafizo labo sawenza iDC ngengoma yakhe masojabulela ukuthi ahambe nathi njengoba sejwayele ukuperforma naye ya uMafizo ngasho njalo iperformance yokuqala banithokozela kangakanani abantu mhlanje stage bajabula kakhulu bebemangela ukuthi ibona ngempela yini ya kodwa ufuna ukusho kabami ikona lokho esekushilo baba banani ke bafowethu la kuMaskandi ngisuka nale ngqondo ngale ku hip hop angithi nizodla ingane zangala lutho manje bafowethu nizinze kwaMamdekazi yebo ubani ofika nale ID ukuthi bafowethu asambe nisodansa egarage idea yokudansa egarage yaqhamuka nje nathi sonke cause kunesinye isikhathi sasidansa kusona kodwa sasingekho right for i-background sathi mesibuka igarage sabona kuyilona elingcono cause libukeka yabo li right for ama-video yabo sisa kunzi yami ngelanga lokuqala niyodansa egarage umnikazi wegarage wanimukela kanjani phela uyabazi na abantu ukuthi bakanjani into bengakuyiboni kahle bayaba nakho lokho ukuthi banganaki banganisupporti kahle kodwa kwathi ukuhamba kwesikhathi bebona ukuthi into esenzayo ihlukile kunezinye bayithanda nabo futhi bagcina sebesamukela egarage nakho-ke senisegarage niyawenza umsebenzi wenu sesinibonile siyi-South Africa sekunjani manje manifika egarage kusafana ninakuqala nakaze nje wananiqala cha ukuthi kuhlukile phela umuntu sekhuphukile akusafana sekuqaleni abantu sebeyasijabulela eqala bangasijabulele besibone sibenza labafana la yabo manje sebeyasijabulela abantu ingakho sibona ukuthi hayi sengconyana kusafani khona ya ngasho njalo safani iyiphi ingoma enizoyikhipha kaMaskandi ngoba ngiyazi nje once nifikile nizokhipha iphi ingoma hayi abantu nje abahlale balindele abafana basegarage bazokhipha intambo maduzane mani niza kwi-hip hop noma niza kuMaskandi siza kuMaskandi awungizwa ukuthi ekugcwele nje sesifikile-ke thina nithini-ke kumongameli wemabhingi ungizwe nangu ungizwe yanibuka njengamanje imuphi umlayizi engawudlulisa ngizwe njengabafana abaqhamuke nento ehlukile kodwa izosebenzisa into yamabhingi esingakutshela kona nje thina babumongameli ukuthi umzila sesiwudlile owethu asamukele no ngiyabonga kakhulu benginey'nsizwa zasegaraji
ziyibiza kanjalo-ke insizwa zasegaraji ekuthiwa sezidla mahhala e-engine mayifika e-engine ifike ithathe yonke into eziyifunayo. Lonke igaraji lakwa-engine labafana mani babona ibona abapromotha u-engine, ibona benza u-engine ube khona. Kungekudala soya kowese-Wentworth omkhulu kuna wonke, sizoya nini e-Wentworth siyobuka siyobatshela ukuthi thina abafana basegaraji. Hayi maduzane nje, maduzane sahlela. Kulungile, ezobuciko chat seyihambe zafika yonke indawo zikhona. Nawe sicela uyifollowe, tshela umngani wakho afollowe ezobuciko chat. Ilula lento, ezobuciko chat, lapho esuke siyixoxela khona, siyisanganela, sijabulisa wena ekhaya. Wena woza uzohlala nathi kwaze kwamnandi ezweni. Tshwe.